mwongeye muragaye neza mbakatiremo turebe ko twabona igitego cya mbere. Federico Valverde arakatamo kurana cyane Kayoka zamuka cyane Phil Foden akora pasi cyane kwa Mbappe isho Madrid ntabwo hasesegwa yo baba tsinde igitego cyambe cy'ikipe ya Madrid. Real Madrid kimwe Manchester City ubusa Okay, tumanuka ku stade Santiago Bernabeu tugiye kureba umukino uhuza Real Madrid na Manchester City. Uyu mukino wageze cyane nakira Sengumva Jean Dodier manukana cumi n'uwo kipe ya Madrid. Yes mukiza Yandre katumanukira cumi yagiye kwanza mu bande zombi. Kurana ikipe ya Madrid mu izama tubakurutwa n'umubirigi. Umutima defense amwita Antonio Rudiger afatanyije na Eder Militao. Uruhande rumwe rw'umusoro cya Flamendi rw'iburyo ni Daniel Carvajal. Hagati mu kibuga ibyo twakwita nka numero 6 ariho Chouameni afatanyije na Federico Valverde. Imbere yabo gato hariho bita Jude Bellingham. Ku ruhande rw'imoso cya Vinicius Junior. Uruhande rw'iburyo amwita Rodrigo Goes w'umunyabrazil. Batakije Kylian Mbappe umufaransa kabuhariwe. Reka twihute cyane na 10 w'ikipe ya Manchester City nibyo mukiza Leandre. Yego gumikaze jese ngumva de mwiza mu gikipa Manchester City arimo Adison Moraes n'umwe umugongo mutima defense riberemo Ruben Dias nomero 5 ko afatanyije na James Stones. Uruhande rw'iburyo hariho Bakafse Dior. Uruhande rw'ibumoso hariho Kayoka. Hagati mu kibuga hariho Nuze Rodri Cascante afatanyije na Kevin De Bruyne ari kumwe na Bernardo Silva. Uruhande rw'ibumoso hariho Phil Foden. Urundi rw'iburyo hariho Jeremy Doku batakisha Eric Botiandi manukana 10 manuka kuri stade Santiago Bernabeu wogeza amakipe ya Real Madrid. Yes murakoze cyane murakaza neza Santiago Bernabeu. Reka turebe match ifitwe n'abasore ikipe ya Madrid bari guhererekanya neza cyane. Reka turebe bamwita Vinicius Junior. Rekura pass kwa Federico Valverde ko mubizi n'umunyayirikwe. Federico Valverde ariko pass cyane kwa Chouameni asubiza umuzamu Thibaut Courtois. Thibaut tanga pass cyane kwa Daniel Carvajal kura pass cyane kwa Rodrigo Goes. Rodrigo arakugeza mu cenga cabiranya Rodrigo Kona chipa Madrid. Kona urabona kuntu umunya Brazil kuna bina bikoze uracengana mbirika badafase rararika hari abatamubwira ngo iyo ni kona ikipe ya Real Madrid. Ubwo urabona Sengumva Jean Dodier match mezute shandaho ni match ikipe ya Madrid iri kudomina cyane ikipe ya Manchester City. Twusanga turebe kona igiye guterwa na Federico Valverde aragatima ganeza mbakatirema gakona. Federico Valverde chongamo indi kona. Iyo kona imezute Man City Real Madrid mataka Man City cyane mu buryo budakomeye cyane. Iyi stade Santiago Bernabeu babone boss wa Real Madrid amwita Nuze Jacques Mbappe. Uyu mukinyi azatwa match zikomeye cyane. Uyu mutoza arakomeye. Ancelotti n'umutoza ukomeye. Pep Guardiola n'umutoza ukomeye. Iyi match irakomeye. Amakipe yatakanye. Ibi bintu birabahe. Mbega ariko Botarandi najya ngo ni kivejuru. Mbega ariko munono. Mbega umusore yitwa Kylian Mbappe. Ubwo urabona bingenda utese Sengumva Jean Dodier. Yes reka turebe Federico Valverde bwati mwongeye muragaye neza mbakatiremo turebe ko twabona igitego cya mbere. Federico Valverde arakatamo kurana cyane Kayoka zamuka cyane Phil Foden akora pass cyane kwa Kevin De Bruyne
De Bruyne kora pass kwa Erling Braut Haaland aracyamera cyane Chouameni rekura pass kwa Federico Valverde rekura pass kwa Vinicius Junior murande kumusara kwica cenga kayo kagamba rwatandabirana rekura pass Vinicius kwa Kylian Mbappe isho witwa Kylian Mbappe yavukiye mu Bufaransa afite amamoko yo muri Cameroon yazamutse avuye guhaha yikoza muri Paris Saint-Germain yikoza mu ikipe ya Madrid ntabwo yashase guhaha tsinda igitego cyambe cy'ikipe ya Madrid Real Madrid kimwe Manchester City ubusa mbega Real Madrid irica abantu forira nibyo twakomeje kwivuga ati ikipe ya Madrid arusha cyane ikipe ya Manchester City bize kurangira bitanze umusaruro Kylian Mbappe arekuramo igishoti cy'urutambi Real Madrid kimwe Manchester City ubusa ubu match azaryoha reka turebe nibyo Manchester City yatangije match Kevin De Bruyne rekura pass kwa Kayoka arabwati muzamuke tureko twakishyura Woka rekura pass kwa Phil Foden umwongereza mwene wabo rekura pass kwa Erling Braut Haaland wo n'umunyanorvege rekura pass neza cyane kwa Jeremy Doku uwo ni mubi arakugezamo kona ikomeye cyane Jeremy Doku arayifora kuri gitambi umuzamu Thibaut Courtois arakijya muri kona mbega match iryoshye mbega match iryoshye cyane komeza neza cyane ureba n'iyi kona nibyo nuko bibaye umuzamu bazamu wa mbere ku isi akoze save y'akataraboneka naho ubundi ikipe ya Manchester City nayo yaribashe kwishyura ikoresheje n'ibyo yakature kona yabaye byaza umusaruro bamwita Kevin De Bruyne usanzwe uzitera Kevin De Bruyne ntabwo ati mujyemo we Haaland ijyamo neza nkubone Kevin De Bruyne congamo kubitifuza kuramo arashota Sultan Rodri avuye gutwara igikombe cya Euro abaye meri biteri w'igikombe cya Euro none asabwa Real Madrid ngo jewe sinigeze ndebera ngenda gupima shot target mbega Rodri kasi kate rwose n'umunyespanye yari yishe umuntu mbega amashote mbega ishota cyane elimina komeza neza cyane Real Madrid kimwe Manchester City kimwe ubu rero nibwo imibare y'abatoza yajya kugaragara neza cyane ndabona ikipe ya Real Madrid yahagurukije umusore bita Eduardo Camavinga n'umufaransa ari kwishyushya ndabona na Pepe Guardiola abwira ati wowe Bernardo Silva haguruka nawe wishyushye nibyaguruka wishyushye uretse reka turebe ndabona ikipe ya Madrid ishaka kuyataka Vinicius araguruka aradandabira na Kayoka Vinicius rekura pase extérieur du pine rekura pase cyane kwa Kylian Mbappe rote Moussa Edison Mahrez arabyambakuraho afara lehe uyu match yose abatoza bakangaranye Willian Alvarez baramuhunye Man City namurekuye ajya mu ikipe ya Atletico Madrid ngo bazanye Savio zinyo nta kigenda cye mbega Man City wapi nta kigenda barayica ubwo dore bayatatse mbega match iryoshye ndabona usakita Kylian Mbappe fabo ajyamo Enrique rutayezamu bazanye umwana muto cyane reka turebe ibyo yakora
reka mvuge Real itsinda, reka turebe yakora nimba ikipe ya Madrid yayitsindira umusore Enrique. Ndabona ikipe ya Madrid irushe cyane n'ifite baro, rekura pasi neza cyane bamwita Antonio Rudiger ni umudage, rekura pasi neza cyane kwa Dani Carvajal umwesipanyolo, rekura pasi kwa Rudiger gose ni umunyabrazil, rekura pasi neza cyane kwa Kylian Mbappe ni umufaransa, Mbappe rekura pasi kwa Enrique, Enrique arashota kuraho isho sobyamo isho bamwita Federico Valverde. Yamashote yajya akunda kugerageza, kera kaba yarongera arabikoze. Real itsinzi bamwita Federico Valverde afite amaboko muri shiri, yavuye yagenda iwabo imukira muri Uruguay, bakinira ikipe ya River Plate muri Argentine, avuye yerekeza mu ikipe ya Madrid y'umwana muto w'imyaka 16, ahetse Real Madrid aterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Real Madrid. Real Madrid 2 Manchester City ubusa. Nibyo ikipe ya Real Madrid ibitego 2 Manchester City igitego kimwe. Twibukirana cyane abasore ikipe ya Madrid amuta Kylian Mbappe ndetse na Federico Valverde, mu gihe igitego cya Manchester City cyatsinzwe na Sakutani Rodri. Aberaga ni Santiago Bernabeu ari nakirangira, ikipe ya Madrid 2 Manchester City kimwe. Yego rwose nkusezerawo sengumva sandete nkubwira yuko iyi match ari ryose cyane. Tuzagaruka muri Champions League itaha kimwe cya kabiri, match Real Madrid ihura na Bayern Munich. Yes tubabwira ati mwakoze gukurikira match kuri Radio Rwanda. Yari kimwe cya kane kirangiza ikipe ya Madrid isezera Manchester City, Real Madrid win Manchester City 0.